Kimni Allah Teala doğru yola gönderse, onu hiçbir kimde adaştıra almaz. Kimni adaştırsa, onu bir kimde hidayetke doğru yola bastırmaz. Şahitlik birem, Allah Teala'dan başka hiçbir ilah, gıbedet kılına turgan, tabına turgan zat yok. Yalgız ol anın tengdaşı yok. Hem şahitlik birem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem elçisi. Ona, onun ehli beytine yakınlarına, onun sahabelerine, tabi'inlerge, hem onlarının yolun devam etuvchilerge Allah Teala'nın merhametleri bulsaydı. Bugün sözümüz ülkenlerini hem ilim ehillerin hürmet etu hakkında bulacak. Tirmizi'de Amr ibn Şuayb radıyallahu anhu'dan onun atisinden, onun babasından rivayet kılınan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Leysa minna men lem yerham sagirana ve lem ya'rif şarafa kabirana." Kim kişkinelerge rahimli tugil, hem ulularga hürmetini bilmi, ol bizden tugil. Bu hadis Abu Davud'da da var. İmam Ahmed'de de getirilgen rivayette ve ya'rif li'alimina hakkahu. Hem ilim iyelerine tiyişli muamele kılmı diyen üstüme var. Demek her bir özün mümin Müslümanğa sanagan kişi ol ulularını, özünden ülkenlerini hürmet iterge, özünden kişirek bulganlarını onlarga merhamet kursatirge tiyişli. Allah Teala bendege ömür birse her bir kişi kartlıkka erişecek. Ulularını ihtiram etu öz şiratında özüne ihtiram bulup eğlenip koytaşak. Tirmizi'de Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ma akrama şabun şeyhan li sinnihi illa fayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnihi." Qayşan yaş kişi ülkenlerge ulu yaşka jitev sebepli hürmet kursete, Allah Teala ona kartlığında hürmet kılışını nasip iter. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem müminlerde olarak yaştagilerge hürmet etuvini terbiyeli turgan bolgan. Sahih Bukhari hem Sahih Müslim'de Sahel ibn Hasme radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste başkalardan kişirek bolgan Abdurrahman ibn Sahel'nin söz başlağı kitirile. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabbir kabbir dip aytgan. Yani sözünü olarak yaştaki kişiye bir digen manada. Bundan soň Abdurrahman ibn Sahel şımıp kalgan hem ülkenrekler söyley başlaganlar. Ülkenlerge hürmet kursetu Allah'ını ululaw bilgisi bulup da tura. Abu Davud'da Abu Musa al-Ash'ari radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bulay digen: "İnne min iclalillahi ikramu zi'şeybetil muslim ve hamilil Kur'ani gayril gali fihi vel cafi anhu ve ikramu zi'sultanil muqsit." Şol şeşli Müslümanğa hem Kur'an boyunca yaşauşu, onu halinden kilgençe kovatlap duruşu, Kur'an'ını yattan biluşige hem gadil başlıkka ihtiram kursetu, Allah'ını ululav kursetkişi bulup dura. Hem sahabeler elbette Peygamberimiz aleyhisselam'nın ulularga hürmet kursetu hakkındağı aytkan hadislerin turmuşka aşırganlar. Buna delil etip Sahih Bukhari hem Sahih Müslim'deki Samura ibn Cundab radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadisini getirirge bula. Samura ibn Cundab radıyallahu anhu aytkan: "Laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem gulaman, فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşagan davrda men yigit idim.
һәм аның әйткәннәрен ятлап бара идем. Сөйләргә миннән өлкәнрәк кешеләрнең булуы гына камачаулы иде. Сахих Бухари һәм Сахих Муслимда Абдулла ибн Умар радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына эндәшеп шушы сүзләрне әйткән. Ахбируни би шаҗаратин мислуха мислул муслими ту'ти ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa la tahuttu waraqaha. Әйтегез әле, нинди агач мөселманга охшаган? Ул Раббысының әмере белән һәр вакыт җимешләр бирә һәм яфраклары коелмый. Ибн Умар әйткән: Мин шунда ук бу хөрмә агачы дип уйладым. Мәгәр әйтергә кыймадым һәм кайчан Абу Бакр һәм Умар бер нәрсә дә әйтмәгәч, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям хиян нахлату, ул хөрмә агачы дигән. Кайчан мин әтием Умар радиллаһу анһу белән чыктым, мин аңа: Эй әтием, мин шунда ук бу хөрмә агачы дип уйладым дидем. Һәм ул: Сиңа моны әйтергә нәрсә камашаулады соң? Әгәр син аны әйтсәң, бу минем эшем шундый нәрсәләргә караганда да сөйкелерәк булыр иде дип әйткән. Ибн Умар әтисенә җавап итеп: Синең һәм Абу Бәкрнең бер нәрсә дә әйтмәвегез генә камашаулады дигән. Хадистән күрүебезчә, Ибн Умар радиллаһу анһу өлкәннәрне хөрмәт итү сәбәпле хатта белгән җавапны да әйтүдән оялган, кыенсынган. Имам Муслим үзенең сахихының башында аңлатма рәвешендә Гайша анабызның сүзләрен китергән. Гайша радиллаһу анһа әйткән: Әмәрәнә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ан нунзила ан-наса маназилahum. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям безгә кешеләрнең дәрәҗәләренә карап, аларга тиешле урын бирергә боерды. Бу хадис Абу Даудта да риваят кылына. Хадистән аңлашылуынча, хөрмәтле дәрәҗәле кешеләргә ихтирам күрсәтү кирәк. Әлбәттә, андый кешеләр беренче чиратта ислам дине галимнәре, Коръәнне яттан белүчеләр, зур акыл һәм хикмәт ияләре, дин өчен күп тырышлык салган кардәшләребез. Аннары имамның артыннан иң лаеклы кешеләр торырга хаклы. Моңа дәлил булып Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһудан риваят кылынган хадис тора. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Лиялини минкум улул ахлами ван нуха, thumma alladhina yalunahum thalathan, wa iyyakum wa hayshatul aswaqi." Минем артымнан ук лаеклы кешеләр һәм акыл ияләре бассыннар. Алар артыннан башкалар 3 тапкыр бу сүзләрне кабатлады. Һәм үзегезне базарда кебек тотмагыз. Аллаһу Тәгалә барчаларыбызга да күркәм әхлак кыйммәтләренә ирешергә, гыйлем ияләренә һәм улыларга хөрмәт күрсәтергә, кечкенәләребезгә мәрхәмәтле булырга насыйп әйләсә иде. В исламе большое внимание уделяется уважению старшим. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Не относится к моей общине, то есть мусульманам, кто не уважает старших среди нас и не проявляет милости младшим». Это также является признаком почитания Аллаха. Ведь посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Поистине признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения к седому мусульманину, человеку, знающему Коран наизусть, который не приступает границ и читает его по мере сил, и справедливому правителю. Кто уважает старших, он увидит плоды своей доброты и в этой жизни. Ведь пророк, мир ему, сказал: каждому, кто в молодости окажет почет старшим по причине их возраста, тому Аллах даст того, кто будет уважать его при старости.
Сахаба-сподвижники всегда стремились в делах следовать посланнику Аллаха. Как пример уважения к старшим можно привести слова Самура ибн Джундаб, да будет доволен им Аллах, который сказал: «При жизни посланника Аллаха, да благословит Аллах его и приветствует, я был еще юношей и запоминал то, что он говорит. Мне же мешало говорить лишь то, что рядом находились люди, которые были старше меня». В другом хадисе, который передает Айша радийаллаху анха, да будет доволен ей Аллах, говорится: «Посланник Аллаха, мир ему, велел нам отводить места людям в соответствии с их достоинствами». Это означает, что мы должны отдавать предпочтение алимам, ученым, знатокам и чтецам Корана, а также людям, отличающимся большим умом и внесшие огромный вклад за развитие ислама. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.